Shwmai, Rue dwi, dwi'n byw yng Nghanada, yn Kingston. Ar hyn o bryd, dwi ar campus o'r saf radio, Queen's University, yn y studio. O ddydd i ddydd, dwi'n gweithio fel software developer, ond dwi'n cyflwynydd radio. Gyda'r nos, dwi'n gweithio sioe Yellow Brick Road. Mae'n sioe cerddoriaeth newydd o Brydain ac Iwerddon. Dwi wedi dysgu Cymraeg ers 5 blynedd nawr. Nes i ddod o hyd cerddoriaeth Griff Rhys achos eifan Super Furry Animals. Ro'n i just hooked. Ar gyfer dysgu Cymraeg, nes i ddefnyddio Say Something in Welsh, a nes i gwrando ar gerddoriaeth wrth gwrs. Mae ffrindiau hyfryd gyda fi sy'n byw yng Nghaerdydd. Dysgwr Cymraeg ydyn nhw hefyd. So, dyn ni'n siarad yn Gymraeg. Shout out iddyn nhw. Mae scene music Cymraeg yn wych iawn. Dwi'n wrth fy modd gyda alpha, adwaith, rappers fel Sage Todds, gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg, definitely ysbrydoli i fi. $1 million question. Nes i gael cyfle i fynd i Gymru. Nes i ymweld â Chaerdydd a fy ffrindiau, and I'll basically always remember it fondly. My family finds it interesting because I will sometimes, I'm originally from India, and sometimes I'll kind of throw words and sentences in Welsh at them, and my mum might find connections, between words in our languages and words in Welsh, which can sometimes be quite interesting linguistically. Baswn i ddim wedi cwrdd â ffrindiau annwyl, taswn i ddim yn bod yng nghymuned dysgu'r Cymraeg. It's also just broadened my horizons and taught me so much more about, a completely different part of the world to where I live. Dwi'n caru area fel cariad a blodyn tattoos and stuff. They just sound so sweet. Dwi'n meddwl just keep yourself open to everything. Just be excited about learning. That's how I've been learning anyway. Dwi just yn moyn darganfod mwy am Gymru ac am gerddoriaeth o Gymru, bod mwy hyderus am siarad hefyd.